الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تعالى بار، Allah Teala bir, Allah Teala'dan başqa ilahi zat yox, həm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın haq ilşisi. Allah subhanahu ve Teala hər barşalarımızğa da bugünkü cümğa günlərin hayırlı həm mübarək qılsın. Allah Teala'nın əmrin işitib, Siyikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şaqırıvın işitip meşitlerimizge, cümğa namazlarına kilgen cemği Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala atlap kilgen her adımları sayın, ecir savab birip, günahları gafu itilip Allah Teala karşında bulgan derecelerinin usune sebepşi bulsa idi. Allah subhanahu ve Teala avrularga şifa birsin. Allah Teala misafirlarga illerine, jirlerine isen imin qaytıp Allah Teala'ga ibadet kıluşlardan bulurga nasip eylese idi. Hürmetli din kardeşlerim, bugünkü cümğa mevgizemizde cehennem turunda iske alıp ütesimiz kile. Elbette bu turda silisi hem de indi onun hakkında iske düşüresi kilmi. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde aytti, dürüstlükte cennet hem cehennem ikisi iki hakikat, hem ikisi de alar bar deyip bizlerini kisatip koydu. Umumen alganda İslam dininde bulgan cazalar, etik meselen urlagan işin kulunu kisub deysin mi? Yaki hamir işken işin caza 80 kamşı suğu deyip eytisin mi? Yaki başka nindigine cazanı alsak da alar kup ışrakta cazalav işin tugil, belkim kisatu işin. Kişi mene bu günah işin şuşundu caza bar ikenligin bilip bu günahını işlevden tuktap kala. Bu günah işin şuşundu caza karalganlığın bilip kişi anlagan kişi, uyli bilgen kişi qarali bu günah işin Allah Teala karşında şunday caza qaralgan bittip ol bu günahını işlevden tıyılıp tura. Şulay yok Allah subhanahu ve Teala bizlerge eyte haber bire Kur'an aşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti aşa bizge haber bire dürüstlükte Kıyamet gününde kişilerinin gamelleri mizanga salınır. Tuzan birtigine izgiligi de, tuzan birtigi kaderine yakşılığı da mizanga salınır. Hem de indi şunda eğer günahlarımız savaplarımızga qaraganda kübrek bulsa, yani
kişinin barası urını var, ul cehennem. Dürüstlükte ul cehennem şuşunday bir şıkırdır. Onun tirenliğini şunun kadar tüpsüz ki hadislerde Allah subhanahu ve teala haber birdi ul cehennem 7 katlıdır. 7 katlı cehennemdir. Hem de indi onun isimlerin atab utti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi utның en eski ilişi cehennem, soğundan lezza, soğundan hutame, soğundan sair, soğundan kile sakar, cahil, hem en tuben ilişi haviye ilişidir. 8 cennet bulgan kibik 7 cehennem bardır. Yani 7 cehennem Allah subhanahu ve teala onu her bir kişiye yani günahısına karata bilgilep koydu. Eğer de bizge haber birseler mene şuşunday yol kaideleri var. Onu buzgan kişiye şuşunday cezalar karalgan digeçtin kişi bu yol kaidelerini saklay. Mene eğer de ruhsat itilgen skorostan 60 kilometrga arttırsan, yani 40 bilen baratırgan jirde sen 100 bilen barsan 200 bin ştraf karalgan. 200 bin ştraf karalgan. Mına kadar 3.000 idi, 5.000 idi. Qaysı biz hazır mene şuşu ştrafını kurgeç, şuşu ştrafının bar ekenligini bilgeç, 40 bilen bulgan jerde 100 bilen ötüp gittin avul jirinden. Avul jirlerinde 40 koyulgan, sen 100 bilen ötüp gittin. Mına 200 bin ştraf karalgan. Ay hay. Bilmegenlikten kılırga mümkünsin. Lakin bile turib mene bir kişi de işlemeyecek. Şulay yok Allah subhanahu ve teala'nın hükümlerin bızgan işin, Allah teala'nın emrine itaat etmegen işin Allah subhanahu ve teala şu cehennemni ezirledim deyip Kur'an'da bizge haber etti. Nişe bit? 600 bit. Elbette Allah'ın rahmeti var, Allah'ın mağfireti var. Lakin eğer de kişi mene şuşu eybirden Allah Teala koygan şikten çığa iken onun urunu cehennem digenini bütünü biz bilemiz. Bunda oturgan her bir kişi bile nindi günah için cehennem karalgan ikenligin. Bütün kişi bile. Bilmegen bir kişi kalmay nindi günah için cehennem bulganlığın. Cehennem üstünden sırat köprü öte. Şu sırat köprü ne kadar hesap mizan bula. Yani sen indi bilgili. Allah Teala karşında hesap tutkanlansın. Kuluna gamel defterlerini alganlansın. Allah Teala bizge her bir şabızga dünyalıkta kılgan bütün günahlarımızını, bütün izgiliklerimizni körsetecek. Hem eyte eğer de şuşunda eğer birerimiz izgiliklerimizin kübrek ikenligin bilse Allah'a maqtav etsin diye. Eğer indi günahlarının kübrek ikenligin bilse فَلَا يَلْوَمَنَّ اِلَّا نَفْسَهِ Uz-uzingine gayiplesindir dedi. Şu sebeple Adem balaları Allah Teala karşında hesap tutkanlansın sırat köprü aşağı öteşekler. Sırat köprünün astında cehennem. Hem şu cehennem 7 kat. Münafık ikensin cehennemnin en tübüne kadar çöp gideceksin. Eğer de sen
шушы нинди дә булса, менә шушы мизанга куйганнан соң савап һәм изге гамәлләреңнең күплеген булуын телисең икән, дөньялыкта моның өчен син нәрсә эшләдең? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ашык иттереп әйтте, бер кеше дә җәннәткә гыйбадәте белән генә кирмәстер диде. Бер кеше дә җәннәткә гыйбадәте белән генә, мин намаз укыйм, мин җәннәткә керәм дип кенә түгел, бәлкем әле Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешерлек иттереп яши алырга тиешбез. Имам Газали рахимахуллаһ үзенең китабында яза: Аллаһ Тәгалә инде кешегә дөньялыкта ук барасы урынының билгеләде диде. Дөрестлектә бәхет ияләре бәхет китерә торган гамәлләр кылырлар, бәхетсезләр бәхетсезлек китерә торган гамәлләр кылырлар дигән аятына муафиq буларак, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте Коръәни Кәримдә шушындый сүзләрне. Бу безнең Инфитар сүрәсенең 13-14 аятлар. Иннал абрара лафи наим ва иннал фуджара лафи джахим. Нәрсә дигән сүзләр булды? Дөрестлектә менә бәхет ияләре, котылучылар, алар изге гамәлләр кылуда ашыгырлар, һәм дә инде Аллаһ Тәгалә бу кешегә изге гамәлләр кылуда Аллаһка итагать итүдә җиңеллек бирер. Ягъни карык үзебезгә карык, кешегә карамыйк. Кешегә карамыйк, бусы тегеләй, бусы булай дип әйтмик, үзебезгә карык. Әгәр сиңа Аллаһ Тәгаләгә итагать итү җиңел икән, Аллаһ Тәгаләгә итагать итү җиңел икән, намазлар сиңа авыр бирелми, ураза сиңа авыр бирелми, башка гамәл гыйбадәт сиңа авыр бирелми икән, димәк, бил синең изгелекләрең һичшиксез күбрәк булыр. Чөнки син бөтен вujudың белән, бөтен тырышлыгың белән Аллаһның ризалыгына ирешергә тырышасың. Һәм шуның өчен Аллаһ Тәгалә сиңа изгелектә җиңеллек. Әгәр инде сиңа гынах эшләр җиңел бирелә икән, уйлама, син берәр кешене алдадың да, шуның белән син җиңүче булдың. Берәр урладың да, сине моны бер кеше күрмәде, моңа сөенмә. Бәлкем моңа кайгыр. Чөнки җәһәннәм әһелләренә ди, менә шушы гынах эшләрне эшләү җиңел бирелә. Аллаһка итагать итү аларга авыр бирелер ди. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр сиңа гынах кыласың, бөтен кеше белә гынахның ни икәнлеген, бөтен кеше белә начар әйбернең ни икәнлеген, һәм ул гынах кыла, һәм шушы гынах кылганны әле ул сөенә. Мин моны алдадым, мин моны тегелә әйттем, мин моны җибәрдем. Ул мөселманнар арасында да бик күп. Күпме мөселман мөселманны җәберли. Күпме мөселман мөселманны рәнҗетә. Әгәр дә сиңа шушы гынах кыласың һәм сөенеп син шушыны кыласың икән, Аллаһ Тәгалә әйтер, бу кешене кан җылаган хәлдә җәһәннәмгә ыргытырды. Кан җылаган хәлдә. Әгәр инде син җылый, күз яшенне түгә гыйбадәт кыла аласың икән, итагатьтә син ихлас икәнсең, ягъни син Аллаһка итагать иткәндә, гынахтан сакланганда синең күзеңнән бер тамчы яшь төшә ала икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, бу кешене сөендергән хәлдә җәннәткә кертегез ди. Сөендереп, шатландырып, бу кеше әйтә, менә минем Аллаһ Тәгалә уң кулыма бирде китабымны, уң кулыма бирде минем гамәл дәфтәремне дип. Бу кешене сөенгән хәлдә, елмайган хәлдә җәннәткә керттерде.
Hürmetli din kardeşlerim, dürüstlükte cennet var, cehennem var. Allah Teala bizge koydu, mene bizning start, mene bizning finish. Allah Teala bizge ana bilgiledi cennetni, ana bilgiledi cehennemni. Mene bizning turmuşubuz ol yol. Başlana start, finish, bütünü biz şuşu yolunu ötəbiz. Her bir kişinin öz yolu. Kişinin yolundan öte almıyorsun. Kişinin aşın aşıya almıyorsun. Kişinin rızığını da aşıya almıyorsun. Eğlenip çığa. Bütün bir şulay qaralgan. Lakin şuşu yolunu biz ötərgə tiyişmiz. Her birimiz. Allah Subhanahu ve Teala şuşu turmuş sınavın Allah rızalığına erişirlik itip ötürge hem barası uğrını biz Allah müminlerine vəqdə qılğan cennetlerinden bulsun. Allah Teala bizni cehennem utundan, cehennem korkunuşundan saklasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaratkan dıgası buldu. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina gazaben nar deyip her vakitte da şuşunu dıganı kılık, bir-birimizge dıga kılık. Allah Teala şuşunda cımgalarda matur ittirip işraşkan kibik cennetlerinde de şulay birgelep otururga nasip eylesin.